omugani twazo mu disitulikiti y'Isingiro oku abazaire bashaba okwongera kukereza abaana obwire na munonga kyakumbikwatiriine n'okubeegyesa emicwe okushaba oku kwahwayo John Alimpa memba w'akakiiko k'Obururu omu kibiina kya NRM Kano Director wa Jirani Nursery and Primary School omu Rukaberebere Isingiro. Twenda kushaba abazaire muronda akanya muronda obwire mu buteremu abaana banyu mubakurakuranisa omu micwe muhurire bakunda n'ebibakwanga mubaguiding abo kuba bashomesa biine paati ei bakukora twine paati ei tukukora konka paati endiijo neyanyu imwe nk'abazaire. A student who is indisciplined cannot be successful in life. Okushoma tikyo kikora omwana kyonka ekyokutunga grades. Omwana asa kuba takuperformingire gye konka kiri kumanyisa ngu ni failure in life. So ntugumuza muntu bahiga ngo encouraging abana no baraza mu secondary bakuri gye. Primary school ekyatkorire grades ezetkorire z'abaana nakwe bagungire byose mwebare munonga kandi mugumize mwaho. First of all, I want to thank God for the marks and the grades we have got, because if God is not there, we cannot get the marks we got. Twazo mu disitulikiti ya Lyantonde oku abaana abatari kihwerwa bashabwa okwongera okugira amasiko ebi n'ebindi byagambwa oba kutunga obuhwezi kurwa mu mpabuhwezi aba Prayer Mountain. Aba bana nabo kwenda kubakayikashomero bagire bice bibi bamani batoroka mu kirasi nabwe twakwikire aha busimbusi Organize marahanda aba Pastor John na mami murabimani musabira intiza nazuzire intine na masomi gatashomera Pastor bakari bansabira baharika bagurwa grasa kandi akasa kwikiza bibaza kuri grade ekidinisa kyeyongera hati n'abaana bashitamu bamanya kwine nizibasa. Yes. Ekikuba sibiretanda kugira ngo kumura icyo mashobore kuza icyo kubanza murekera hanyu abo mutwe abo kisimara arangabara Julia na sigire yizina Aba TV West ndisenyomo Gideon na Gudi Fatuma na Sunday K William.